Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jompi. Arngut ki kinaret ki bedang hapo shposnem karta kilajar ngai ha Jingpluh jong ka Ïing Shongwai ha ka Shinong Mawbah Shillong ka balaja ha ka shpotrek ukalan got arjar pulai ha ka bor kumba nyobaje janmet ki nong yelam Shinong jong ka Shinong Mawbah kilai thu bakani ka Ïing ka badan san kanran ki nong Shongwai kala julor bat ingkhong lot khat na ka jing bathai jong ki tenong leer shat jingshan ki pulet kalum ding jiri police station ki bala yo jing tep halor kani ka jingja ki lalet marmar ban pelong ya ka jing toket bat katkum ka jing tep bala yo lum lai thu bak ka kanhon forensic unit kala poi ha kani ka jaka ban pelong ya ka jing toket hadin ba Arngut ki khanaret ki la ja Rngai ha ka Jingpluh jong kani ka Ïing bala long trai da ka kong airmon nong kanri nakaliang jong MDC ke Jaya constituency uba polling do ulale jongo hi daladi bania kendu iki bor penial Shinong bat ya kilanon kibalangat akani ke jingja Cut. Yeah. Even while we were studying that, the father was there. After that, we told him that we have to make it perform. Just wait outside. अच्छा नहीं लेकिन उसका हस्बैंड का उसका माँ ने माँ छोटा सबसे छोटा बच्चा को लेकर लेकिन सेकंड टाइम जब किया है तब वो पूरा ये सबसे छोटा बच्चा को लेके गया तीन उसका मतलब तीन टोटल तीन है तो वो दो था तो सबसे छोटा को लेकर बाहर निकल के जब दोनों को लेने आया तब तक वो ब्लास्ट हो चुका सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद से सिगरेट हुई हाँ या हाँ तो उधर उधर Lagi jingja kerja mana di kor nyobaji din ba orang wan ya dan ba wan itu ini nanti dan ini apa nanti senang ini kan tuan wan itu ba deng besar tu ni dokum di ba penyai pensan sih kita wan kat ni wan tertiap ini itu ni hilang apa ini keding kalang mah kan itu niwan di Katala ni kalian ka ni don ka di nak senong di song ni Katala lah ya beni ka di biasa tu saka nak pamit di sana warga jingklang itu ting ada kan dah kadau ti ngiri minum la ni bin batai kadau mak mataka don apa yang keding tokin apa kadang ka buat men tak don ni ada jin sabatai maki ke kadau yang di jingja ka ba pelong ini saya Ïing kita Ïing ya
sa itu dan san kendra Shongwai je san kendra. So it is with a very heavy heart that I came and visited the families of those affected by this massive fire accident today here at Mawbah. I extend my heartfelt condolences to the families, especially the family that lost 2 of their kids, and also I met the local Watchdog and was advised of the situation, and we will accordingly extend all help. We have offered help to all the affected families, and we will certainly stand by the people of Mawbah at this hour of grief and tragedy.